Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Elvan. Wih, Mas Elvan pakai barungan apa ini? Ulo kobra. Wah, ulo kobra. Ulo kobra ini nyokot pernah Mas? Ya, Wah, nyokot sopo? nyokot virus. Wah, nyokot virus hari guys. Wah, virus darah. Terus ada Mas Devan. Wih, Mas Devan pakai barungan apa ini? Wih, barungan hiu. Mas Devan kelas berapa? Wah, kelas TK. Kelas 1. Mas Devan mau kelas berapa? 1. Oh, mau kelas 1. Ijek lama. Oh, ijek lama. Terus ada Mas Silo. Mas Silo jadi barungan apa ini? Buntut macan. Wah, buntut macan. Terus Mas Henip. Kepala macan. Wih, Mas Henip kepala macan. Terus ada Mas Dava kecil. Mas Dava kecil jadi barungan. Wah, pakai ireng arek, guys. Wah, ireng. Terus ada Dek Jihun. Kodok ngolek nek kali. Walah, ngorek nek kali, guys. Terus ada Arhan. Halo, Hen. Wih, Arhan pakai barungan apa itu? Wih, yo. Terus ada Mas Farizi, pakai barungan apa? Pakai barungan apa, Mas? Wah, singa. Kuat, Mas. Mas Farizi kuat? Kuat. Wah, kuat, guys. Mas Farizi kelas berapa? Kelas 1. Wah, kelas 1, guys. Terus ada Mas Reksa. Pakai barungan apa, Mas? Wah, singa besar. Yo, Arhan dipakai yo. Yo, maju. Ayo, Dek Jiun. Ya, Dek Jiun pakai barungan kodok. Kodoknya pakai 7. Ya wes yo Dek Jiun. Yo saiki Mas Henip. Mas Henip karo Mas Silo. Waduh, barungannya metu. Ayo Le. Yo tatake cilik. Tatake cilik. Iyo. 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 Gambar. Waduh. Yo, gambar. Wow. Yo wes yo Mas Henip. Yo Arhan duduk. Yo saiki Mas Farizi karo Mas Reksa yo. Arhan duduk, Hen. Waduh. Yo linggih lho, guys. Arhan kelas berapa? Wah, kelas 2. Ayo, Mas.
lagi. Ojo sa. Rene Thomas, Mas Farizi. Ya Mas, jalan Mas. Yo wes yo Mas. Ya saiki Mas Devan. Duh, yo wes Mas Elvan sih, engko bareng kakak kowe. Mbak, sila nakal. Gen kok tak sunatane aku di pedang aku. Wih, kulone kloget. Waduh. Joget tuh Mas Elvan jogetnya piye Mas? Barengan. Ya wes yo Mas Elvan. Yo Mas Deva karo Mas Devan. Pak Ci. Ya, Gusti. Masa doyoy? Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Di Mas Devan. Sumikira saka sak tengahing Kecil. alas gagah wangi. Hiune kecil hiune. Mas Elvan guys. Hiune kecil hiune. Derek ompong. Dede. Wah, tangannya keteklek beneran. Mas Devan nyapa omong bisa ora Mas? Mau kan, mau lang re. Yo wes yo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo Dek Jiun. Iya, Guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen. Mbak Ireng